MCA wa Tala na ula inginiwe munini wa mutongoi wa ala ingindini wa mbunge ya kaunti ya Masaku Jackson Ndaka ni umia ukulyo kulaku ya atongoi methiwe muneenea ndeto itekwithiwe yothothe ya enende vindani muno maunduni makonetie itheka Ndaka inena kana anena kavindani kala havikia kwithiwa aikoswa Uneeni wake muyumbe wa Kangundo wa muthenyani wa vala wetakana chama cha Wiper kina ukono nthini wa kitheka cha Portland Mavoko niwe boni Munini muthenya wa katano itambia kuomboangwa Nyumba kana misiane ni kithekani cha Portland Mavoko yendeye munini wa ndongoi ala aingi mbungeni ya kaunti ya Masaku Jackson Ndaka weta nonginya atongoi methiwe na ndaia ila meokosoa kana kunene itambia ye Jackson Ndaka ikosoa kana kulunga Uneeni wa muyumbe wa kiliomunge cha Kangundo muthenya wa iyo iweta kana chama chawe pakinthini kati wa itambia uvena na itheka neiwa kwi Ivyuvi muno Masaku ya miunda na buni lazima ninenevo Ivyuvi yivo ya miunda lakini nguli atongoi na mayan dress issues ya miunda makune issues ya miunda na heshima nguli ya ndeto ni wezi neno ni mheshimiwa wito wa Kangundo Fabian Kyule sindo kwa undress with respect tenga na vaina mutalatala museo wa kuomboangwa Nyumba kana kumavena itheka hii kwitho matana nengetwe vinda ya kuyumbanya kana kuivetanga itheka ni ithi ethwa masikalite wathukanu na miao na atongoi makita kunengana ndaia ngalibika ilobi ni kunengana mwana tunengana ndaia kethano isho yende anye ndiasia nengutungilela ingi kitheka kithe ni cha serikali kana ti cha serikali but undu kinaomboiwe and procedurally nuna serikali ni na sindi ile dhambe no si fiction order na kila mundu inengwa notice yake ya kuomboewa aikosoa ingi itambia serikali kuungamia enende kuveno itheka sio aimaenda ingi methiwe na mundu kusuvia kuni makura ndao nthi serikali kutoa ise maundu mausila makwani ithiwe yati ya uwo kana nzia cia utheu kwa ugu panayo karashi kana indini na still nitu ya serikali ni kuna zindu ciayo hitha yitu humain na ima na andu ae kuomboa Nyumba no more electorates sio alama kama kunia kula come next general election na ni moto ya vitu kithice twacia kana tukasuvia properties sio onetha sinai upande ni muthuku kana inina kunito kiwango kithekani cha serikali due procedure kana procedure la dagu ile thena ateiwe na thayo wa mundu inengwa ndaia uwe ukao muthenya umwe tu wetina wa seneta wa kaunti ya Masaku mwandu akinesika vindu gwetakana kama maeleo cia kuthina na maeleo tumianzia cionthe ile itonyo mina thina nthino itheka isi Mavoko. Mimi nimeokoka na ninajua nimeokoka, ninajua kuna Mungu mbinguni ambaye anatetea watu wake. Na ile kitu kingine ninajua ule Mkamba ambaye hajaokoka na ajui kuna Mungu anayetetea ako na mila ya Kikamba. Wakicheza tutaachilia watu waende wakapige kiafo. Muka kuneke tiruka kaje. Bakwe madele alama ya email jendu onemba ejana zendu siete. Ikweli. Kwena na seneta ngine skavinduni kana serikali ndina wendi museo kwi mwenenthi ende na uthi wathukanu na maondola ya thite mwenenthi ya kumakia Nyumba kusela kotini ula wende na kwivwa enenthi umuthi ndi cha kusanya nenenthi kuomboangwa Nyumba iwetengeka na uno wathukanu na katiba ka Kenya. Mambo ni matatu. Watu wanaambiwa walipe kodi wajengewe manyumba rahisi. Alafu waliojenga manyumba yanabomolewa. Sasa yale manyumba yanabomolewa na yale yanajengwa yana tofauti gani? Kama mimi nimejitolea nikajenga nyumba zangu. Kwa nini ubomoe ndio unijengee nyumba ya rahisi? Sio protect yangu. Katiba ka Kenya 43. Kila mtu ana haki ya kuwa protected by the government. Kila mtu ako na haki ya kuwa na afya njema. Kila mtu ako na haki ya kuwa na nyumba na mazingira bora. Na hiyo ni law ya Kenya ambayo ina protect kila mwananchi. Na i-protect wale wengine peke yao, ina protect hata Wakamba wa hapa Mavoko River. Kauntini ya Masaku, Mutongoi TV nye nitawaboni mutesia.